Hakahnya terik ujemang arhajar arpuar. Usembut Menteri Rangba ke Jelau ba Prestun Tensong, ubalong ru MLA ke penursla kumukong sanu ula plepat ba ek yang dorbar, jong kedong penursla proper. Hakani kesengi ledon lang ke MDC kathan ikong Grace Mary Karpuri, ESDO ikong E Warjeri, UBDO ba G Warjeri, urang ba senong ke penursla uba MS Kong Tau, bat kiwe-kiwe ke belas akot sengubha. Uba Prestun Tensong ulapan pau ba gejing don jegi yang dorbar kan long gejing mentoy ki pat ba ha ka ba ki seng ngai seng samla ne ki dong kila ban penlong ya gejing alang bat kan long ru kalat ka ba ki nong syong snong kila ban penlong ya ki jing khawai sngobha. Ulapan benaru ha gejing alang ba ka sarkar jela kante ya lai teli ki mini secretariat kata hajowai tura bat pen ursla. Balayo ay kabaha tengka bansna ay mini secretariat ay jaga kabadon ka office jong ka civil subdivision pen ursla. Bat anteiru ya ka circuit house bat ki quarter jong ki officer ba ginong tray jong ka penursla civil subdivision. Bat syanu menteri Rangba ka jela unsawan banbu yu mau nong rem bante ya ka mini secretariat ha penursla. Ulang ba ka sarkar kalamangru ya ka pisa bansna thamai no ya ka office jong ki block development officer bat syan ansabu mau nong rem bante thamai no ya ka office jong BDO ka penursla. Ha kabay pat kaliang uba Prestun Tensong ula kentuy kinong alam snong bagi day ban perkat lupa ha kabay day bat kajaka berat nyut. Kamtam kat kum kene kajuk start science ke bementa ha kabakatan penursla kalakalalong kum ke sorba. Bat ulapan ni kajinget relang jong kinong alam snong ban yo kajaka berat nyut ha penursla. Hadian kene uba Prestun Tensong rengkat bagi Kongres Mary Karpuri kila pleru ikafiat kabala penlong daga snong. Menta ka penusla ka bangai kenat kelong lade ka wei na kisnong ka bakiu step hakiliang barok kinong syong snong ki khon sama ki hep ki barit ki kme ki pa ngiya be syaka jinnang ke jista kata de ka badot kam hadu kata de kata ka pelong ba kani ka snong penusla kan geladur menta kipo tong ini apa nek pensak yang ni bolong jong ka snong penusla pelun barokawi nilayo assumption mansna ya ka mini secretary babindu ka mini secretary hangti apo kampus jong ka civil subdivision kawai ka mini secretariat office, ka baar, ka second house, bat ka balai ki quarters, jom ki officers, bat ki nong tray, jom ka di ka penusla civil subdivision. Kung kalusni tanah berhenti ngeles senja saine jingkos la jingkos si barong ini chapia dengan pakia sabar dei nama nakmen barong ikmen la